Kako biti čovjek od vere, a ne biti fanatik? Pa prosto, jednostavno, pazite jednu stvar, mi imamo u zakon filos, nomos, prirodni, društveni zakon, jedan zakon koji neprestano čovjek poštuje. Vi ako se pridržavate svih normativa vrednosti koje propisuje jedno društvo, jedna država, vi nemate problem. Jednostavno živite. Tako je Gospod Bog daje zakon čoveku, daje mu dve osnovne zapovesti, gdje se u stvari cela filozofija hrišćanskog života sabira. To je, kaže, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom, svim umom svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Mi kad pogledamo, recimo, narodski rečeno, kaže, nemoj drugom da činiš ono što ne bi volio da bude tebi. A to znači da imamo apsolutnu ljubav. Znači, Bog je apsolutna ljubav. I ako se mi apsolutno u toj ljubavi, u toj predanosti, u toj ljubavi prema samom sebi, u bogoljublju, u čovjekoljublju, ako se čovjek ostvari, to nema fanatizma. Fanatizam bi bio kada bi nametali svoje mišljenje i kada bi sebe nametali mimo zakona Božjega. To bi već bio fanatizam. Ili kaže, ja ću sad da revnujem. Čak ni to nije fanatizam, to je opet ugledanje na svete oce. I kamo se reći da nam Bog da snage da mi istrajemo, jako je teško. I to nije fanatizam, to je čovjekova težnja za savršenstvom, jer nas Bog u stvari stvara da bi bili u apsolutnosti, da bi bili savršeni, da bi večno postojali.